Radio Beograd, treći program. Putevi proze. Borislav Pekić, graditelj. Večeras repriziramo snimak na kojem je Borislav Pekić davne 1968. godine najpre čitao fragmente iz rukopisa Graditelji, a potom sa Nikolom Miloševićem razgovarao o svom delu u nastajanju. Ovim snimkom podsjećamo na stvaralaštvo pisca, čiji su odlomci romana, još u rukopisu, čitani na trećem programu sve do njegove smrti jula 1992. godine. Pročitat ću jedan odlomak iz romana Graditelji. Pre nego što se izađe, znajući da za povratak kući u toku dana neće biti vremena, obrisati prah sa osedele politure o koju skoro 10 opaža, trlja vazduh svoje prašnjave obraze, oprati pepeljare, čiji gorko ustajali zadah tera Isidora na povraćanje i širom rastvoriti prozore, puštajući da se u njihovim slepim dupljama uz kožast lepe ptičjih krila klate zelene platnene zavese. Tek onda izaći i za sobom 2 puta okrenuti ključ u bravi. Na raskrsnici bulevara Revolucije i ulice Borisa Kidrića, pošto se usput kupi politika, uzeti sedmicu i za vreme vožnje, ako dozvoli neudoban položaj, u kome će se stajati pritisnut nestabilnim, vrelim i skvašenim telima, saznati dokle su dospele egipatske trupe za koje je juče javljeno da su južno od Abu Agejla i Kuntile prodrle u pustinju Negev, nadoknađujući ono što je za mudrim Mojsijevim petama propustio da učini faraon Bernetap, i rastuli izgledi, još juče zdravi, da Sirijci i Jordanci koji grabe prema Tel Avivu uskoro svrše sa tim prokletim čivutima, sa prokletim ratom, sa prokletim strahom od rata, premda je krvoproliće o kome se uz čagrtanje točkova i mrmor putnika bude čitalo, još uvek je srećom tako daleko da njegovi nestvarni odjeci stižu do srca sasvim prerušeni, izvitopereni i učmali. U arhitektonskom birovu Graditelj, rastegnutoj, spljoštenoj i sumračnoj dvorani, koje usukane neonske cevi usred dana naturaju zamrljan i magliča sjaj tunela nekog zapuštenog metroa, i toga se valja uspeti u 66 stepenika za smeđim crtačim stolovima sa uzdignutim ili vodoravno položenim pločama, prekrivenim mrežastim crtežima po kojima će preko bezbojnih perspektiva kartonaste hartije šušteći klizeti glomazni glava žlenjiri, zateći već sve nameštenike čvrsto usidrene na okretnim stolicama, čim se vrata otvore kao nejasne azurno-snežne mrlje, tačkasto rasute po neobojanom prostoru, a onda stvarno, međutim u istom trenu, kao siluete ljudi u belim i modrim mantilima do kolena, naći se ukleštena u hijazmi njihovih pogleda i razumeti da oni ovo neprestano zadoćnjavanje na posao neizbežno i danas, jer će zapavši u saobraćeni tesnac sedmice po svoj prilici opet negde ostajati, tumače privilegovanim položajem koji se zauzima u Izidorovom srcu i postelji naravno, pa tome ne pridajući pažnju ili praveći se da se tome ne pridaje pažnja, pomalo razdraženo i prkosno nazvati u više navrata i svakom ponaosob dobar dan ili beskrvnim glasom odpozdraviti na licemernu dobrodošlicu onima koji će se praviti da crtaju duž tesnog klanca što ga treba prevaliti da bi se dospelo do svoje table, četvrtastog štita koji se može podizati sve dok svojim bezizrazno drvenim licem ne pruži onom pravom licu dovoljan zaklon, izmeniti nekoliko usputnih reči sa prvim susedom, novim statičarem, čija će uspravljena trokutna glava zvečarke, opčinjena očaravajućom melodijom njenog hoda, isturati iznad ivice stola kao iznad kamena svoje periskop oči pune divljenja, tako lepljivog, tako ponižavajućeg, pa ipak tako dobrodošlog, izmeniti dakle sa njim nekoliko reči o preteranim dimenzijama jednog stuba u čitaonici Doma kulture, koje će ovako, kako su predviđene, onemogućiti otvaranje prozora, iz fioke Isidorovog rola ormana izvući elaborat za tehnički prijem u ratnih vojnih invalida, saopštiti da Isidor sve do ranog poslepodneva neće doći da bi za svoj uzdignuti sto seo, kao što na galijama bubnjar sede za svoj bubanj, obaviti nekoliko telefonskih razgovora, među njima jedan sa Borislavom Pekićem, sa kojim u Sidovo ime ugovoriti sastanak u klubu,
Sastanak uostalom neizmjerno dosada za sve osim za njih dvojicu, na kome će se uz lažni viski i mrzobolju oba bezizgledno mučiti da nađu čvrsto kopno između sukobljenih talasa njihove buržujske, egocentrične posjedničke prirode, umetnosti subspecie eternitatis i sasvim snošljivih okolnosti u kojima uprkos crnih predviđenja žive i najzad, pošto sad bude označio 7:30, užurbano napustiti biro, ostavljajući iza sebe šum, sličan šumoru kišnice u doba rojanja, zujav šum koji će jenjavati kako se niz ona 66 stepenika bude spuštalo prema sasvim razgoropađenoj ulici. Posle tehničkog prijema, događaja o čijem toku ne vredi unapred razmišljati, jer će kao i uvek biti u promenljivoj senci Isidorovog raspoloženja ručati sa njim, ali bez njega. Truditi se da se ne misli o čemu li on to sanja, dok namrgođeno čuti i vrškom zamagenog noža u stoljnak neubedljive čistoće ucrtava fantasmagorične preseke svog stalno promenljivog spomenika. I po svoj prilici u tome ne uspjeti, biti zbog toga razdražen. Ne pokazati razdraženost, ali i ne sprečiti da se ona nasluti ukoliko kakvog li prizora Isidor bude bio sposoban da su višak pažnje blagonaklono prepusti i nečem drugom do sebi i budućem projektu koji se prema njegovim sopstvenim rečima sa neodlučnom sporošću pipalo kao slepac, neodređen, amorfan, bestelesan, još uvek bezličan, ali prevrtljiv, kolebljiv, nepostojan kao vodena para, kad svoju nepromenljivu suštinu kristališe u raznooblične ledene strukture, rađa iz ono nekoliko nemuštih instrukcija i uslova programa, od kojih samo tehnički i finansijski imaju neku stvarnu svrhu, a ostali, oni nazovi idejni, koji oholo, netrpeljivo nastoje da definišu istoriju u nekom budućem kamenom, granitnom, metalnom, drvenom ili žičanom liku, nemaju nikakvog smisla, pa bi projektant, sljedeći samo njihov ograničeni duh, mogao sazidati memorijal okrutnoj, ali i darodavnoj prirodi, večnoj majici, ali i večnoj kurvi, neznanom junaku, ali i nepoznatoj kukavici, žrtvama pogroma, ali i pogromašima, življenju ili umiranju, Bogu ili đavolu, svejedno, bilo čemu i bilo kome, a da se pritom nijedan od zamišljenih oblika ne razlikuje od drugog i da se ni jednom ne uči da je ta veličanstvena građevina trebalo da bude spomenik jednoj revoluciji. I solidarnost jest, ima da bi izraz gutati bolje dočaravao stanje stvari, žvakati sukrvičavi biftek i piti mineralnu vodu knjaz Miloš, jer Isidor ne podnosi gust miris vina. Ne pušiti, jer on ne trpi duvanski dim, koji ga ne bi podsjećao na mirišljivu oporost očevih cigara, okolnost grubo stavljena do znanja i objašnjena u više navrata, ne znati kao ni on u ostalom marku tih prokletih predratnih cigara, ali ni u slučaju da se kupe, ne smeti ih pušiti, jer ko može predvidjeti njegovo ponašanje ako bi posle toliko nesigurnih godina taj volšebni dah bajnog detinjstva dopro do njega oduvam usnama jedne neposvećene osobe. Hoće li pitati šta ima novo u Beovu? Po svojoj prilici neće. Znaće on dobro da bez njega ništa novo ne može da bude. Hoće li se ispoljiti izvesna diskretna nežnost? Ne, neće, svakako da neće. Hoće li možda biti prebacivanje zbog toga što mu nisu bile kupljene koverte boje majčine dušice? Ne, neće, verovatno da neće, jer on zna da će sutra te kopilanske koverte morati da budu kupljene. Hoće li povesti razgovor o žestokom nesporazumu koji je za vreme iscrtavanja poprečnog preseka AB izbio kada je njegovom autoritativnom mišljenju bilo suprotstavljeno jedno oprečno, sasvim proizvoljno do duše, ali spasonosno kao vazduh u davljeniku. Nije verovatno, šta više izvesno je, da do objašnjenja neće doći danas već jednom kasnije, kada u njemu od celog incidenta ostane samo pokvaren, sumporan ukus nezasluženog otpora, kojim je bio pružen, ukus sposoban, da anabiotički živi mesecima, pa da se otkravljen ko zna kakvim bezazlenim okolnostima iz nebuha osjeti u svojoj opakoj svežini i otrovnosti. Hoće li se povodom doma u Nišu opet govoriti o onom nesrećnom domu zbog koga je oktobra 1944. bio tražen Isidorov otac? Hoće li biti oživljena neka zanemarena uspomena, čaroban ili gnusan prizor, izvaljen iz ležišta mozaik prošlosti, mada je jednom bilo rečeno u ovoj kafani za ovim stolom rečeno da prave prošlosti nema i da je sve ono što se moralo podnijeti i ovo što se još uvek podnosi, a pogotovo ono što tek očekuje da se podnese,
samo jedna osmotična, do pucanja rastegnuta sadašnjost, sito nepodesnih labavih konaca kroz koje pravi život propada, a za sutrašnjostu ostaje samo đubre. Hoće li se Isidor ponovo očajnički zapitati šta je to revolucija, šta je zapravo ta revolucija, nedovršena, neizvesna, promenljiva, nedokučiva, višesmerna, nestalna, gnusna, spasonosna, čarobna, krvava, Bogom dana smrtonosna kaša istorije, koje treba da podigne spomenik on, arhitekta Isidor Sid Njegovan, sin graditelja Jakova, unuk graditelja Konstantina, praunuk Simeona Njegovana i potomak moskopolskih Nakoa, onda je modelira posle istorije, ali ne i u njeno ime, čije značenje izmiče umu. I kada je priraslo za srce kao ljubav ili kao mržnja, a pri svemu tome da ostane veran istini, kojoj, čijoj, kakvoj, sebi i sopstvenim osjećanjima, ali i ostalima i njihovim osjećanjima, klasi, ali i čovečnosti, kojoj, čijoj, kakvoj, bedi koju odnosi, ali i bedi koju donosi, a iznad i pre svega svom graditeljskom geniju. Ne, već sada se može predvidjeti da se ništa od toga neće desiti. Preko sivkarskog stola padaće sjajna senka izloga, ako bude kiša nešto vlažna i zamrljana, lelujavo će ga presecati siluete prolaznika, što će se preticati kao na trkama, ljudi prema kojima se neće osjećati nikakva solidarnost i se kojima neće imati šta da se deli, zveckanje čaša, tanjira i noževa ispunjavat će osjećanjem slatke pasivnosti kutijastu prostoriju, čije će pošumljene zidove probijati runjave senke oronulih životinja, ispod tavanica zgrušavat će se zadah splačine, koščurina, ohlađenog pepela, iskuvanih trava, obrisat će se umašćena usta servijetom, čije će ivice umešno protkivati ružičasti konac, platiti račun, ustati i otići, a zatim, Bože, šta će zatim biti?